بسم الله الرحمن الرحيم. الحديث الخامس والثلاثون حديث جبانتي جوبون ندر دفتر يعني كو حق جل أو رجل حديث يوتبين عن أبي هريرة رضي الله عنه يتام أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحاسدوا onon julɓe wota on añidirangol moƴƴa wete kon añidirangol wala tanajasu wota on hoɗidir wete najus yani konde goɗɗo tawata siɗɗo makko ma ɗimmojo makko no kufura tawa on siɗɗo makko no yeyde makiti o ara kanko kadi exemple o tawa on tino yeyde paɗe joni o tawanimo kufura siɗɗo makko no marsinde moƴƴa o ara o ƴetta ɗen paɗe o inna min kadi ɗo mbiɗa faala an ko jeyunɗa yeyde ɗum siɗɗo makko on wiya ko 50.000 paɗal pesporwal o yi no yeede dow ga 70.000 joni mbiɗa faalaɗe 10 o ƴetta o walnaɗaɗe 10 harana anni e soodugol hara ko fii hoɗugol wonɓe soodude ɗon yoɓe ukkoɓe sooda bon wiyete jasus ɗum ko hoɗugol noon hoɗugol ɓeya donc laata hasadu wata on añidiran wala tanajasu wata on hoɗidir hoɗo wiyete hoɗo wala tabagadu wata on añidir few woni yiɗidire taw on añidir wala tadabaru wata on huccodir yani wata on taƴodir ta goɗɗo woni hiwrotako goɗɗo onon julɓe ɓen wata on taƴodir few duwaka wala yabi wota yeeyu ba'dukum yoga noon ala bay'i ba'din e hoore njeegu yoga wota yahu tawa goɗɗo soodi deftere 50.000 an wi'a yo o jonnutumo o soodi on jungo mum an a yeeyemo 30.000 ma 40.000 ma yaha tawa min mi soodi deftere jungo oɗo 20.000 wi'a yomi jonnutu deftere nden an a yeeyay lande 15.000 hara ɗum ɗon ko yeeygol jeygol hoore jeegu yoga tawa goɗɗo no ƴetti luwansi ɗa no yoɓude ɗon suudu 30.000 an wiya jooma suudu a yoɓa jooma suudu 40.000 hara ɗum ɗon sellata ɗo wiyete yeeygol yoga e hoore jeegu yoga wala bihi wota yeeyi ba'dukum yoga mum ala ba'i ba'din e hoore jeegu yoga ɗum duwaka wa kunu laate ibadallah yo jiyaɓe allah laate ihwanan ko on siɓɓe sabu islam ko ɗum yamiro yo woni siɓɓe hunde wotere almuslimu julɗo akhul muslimu ko siɓɓe julɗo kala ka ɓe fotti julɗo e julɗo koɓe siɓɓe haysi wonaɓe leñol haysi wonaɓe leydi wotiri sabu l'islam on koɓe siɓɓe la yadlimuhu o tooñatamo o jaggirta e hoore makko o tooñatamo ka jawdi makko o tooñatamo ka ƴiƴam makko o tooñatamo ka teddungal makko wala yahduluhu o selatamo kadi tranquille o selatamo woni few o wallaymo fodde ko o wawimo wallude kon wala yakdibuhu o fenantamo julɗo fenanta julɗo few woni haana wala yahqiruhu julɗo yawtako julɗo hanaka julɗo yawo julɗo attaqwa nelaɗo maki attaqwa kulol ɓernde en attaqwa kulol allah hauna ko ɗo kulol allah ko ɗo honto wa yusir nelaɗo sappi ila sadrihi faande ka ɓernde makko 3 marrat nde laabi kati nela ɗum sappade ɓernde maɓɓe nden ɓe inna kulol allah ko ɗo ka ɓernde ɗo donc ko woni tun si kulol ngo woni ka ɓernde ngol yaltay katere yimɓe ɓen anda wonde ɓernde nden huuli allah nelaɗo maki bi hasbi yonani imri in neɗɗo mina sarri immorde e bone yonani neɗɗo faalaɗo bone an yahaɗira nde o yawoto akhahul muslima siɗɗo makko julɗo kala faalaɗo bone probléme yo o yawto julɓe ɓen hara kanko tawa ɗaɓɓi bone goo hannde kadi ɗum ɗo yonayi allahu akbar kullul muslimi kala julɗo ala muslimi hoore julɗo haramun hino harmi damuhu ƴiƴam makko ɗan hibbugol ƴiƴam makko ɗan tufugol mo parmingol mo ina harati wargol mo wa maaluhu jawɗi makko nin kan no harmanimo si wona o okkumo belay wonki wa irduhu teddungal makko ngal no harmanimo haray ɗum ɗo koni karama koje ɗen no yewti ɗum ka defte
fi haqqe julɓe ɓen eto ɗen wona o min haaji muslim imo yewti ɗum ko Aboubacar Zabiri ko deftere makko e rewtoto ɗon e jiiya ɗum ɗo moƴƴa no ɓangina wona o hadis mo feƴƴiɗen ɗa kadi e fi yamirgol ko moƴƴi haɗa ko boni si en rewtike nde en janngina deftere Aboubacar Zabiri ko ngal ɗon dambugal makko en annda wonde yamirgol ko moƴƴi kon haɗa ko boni no ɗum ko nafoore wonande yimɓe ɓen nam donc oɗo hadis ko hadis 35e hadis on ni fi haqqi julɗo e hoore julɗo an abi hurairata radiallahu anhu qala rasulullahi sallllahu alayhi wa sallam e la allah maaki la tahasadu wota on añodira wala tanajasu wota on hoɗidir wala tabagadu wota on tikkidira wala tadabaru wota on huccodir kala hucca oya wala yabi wota yeeyi ba'dukum yoga mum ala bay ba'din e hoore jeegu yoga wa kunu laate ibadallah jiyaɓe allah wolaate ihwanan fiɓɓe al muslimu julɗo akhul muslim ko siɗɗo julɗo ko siɓɓe laadilimuhu julɗo toñata julɗo o toñatamo o toñata siɗɗo mum ene goto mum wala yahdulhu o selam wala yakdibuhu o fenantamo wala yahdiruhu o yawtakomo julɗo yawtako julɗo attaqwa kulol allah ha huna ko ɗo o yasiru nelaɗo sappi ila sadri fande ka ɓernde makko salata marat nelaɗo tati nelaɗo maki bi hasbi yonani imri in neɗɗo mina charri immorde e bone an yahaƴira nde o yawitoto akhahul muslim siɗɗo makko julɗo kullul muslimi kala julɗo ala muslimi hoore julɗo haramun hino harmi damu ƴiƴam makko ɗan wa maalu e jawdi makko no aybdu e teddugal makko ngal rawahu filliki oɗo hadis muslim imamu muslim filli oɗo hadis haala noon karama ko men mo wowɗen ɗum haalde fi mum mouhammadou bun salih al usaymin o wi wo ko wiya kon ta on añodir woyani ko haɗugol ko wiyete kon gañanidi o wi wo ko woni gañanidi ko añugol nema mo allah nemin e hoore siɗɗo ma on immorde e nema dina ma aduna foti anniɗa wonde yeliɗa yo nema on iwi jungo on tigi ma e laaki tuma tum a weltorali nde tawi allah okki oɗo jawdi ma allah okkimo gandal ma allah okkimo laamu tawi an a weltorali konko allah okkimo yiya andu haray a añanimo oɗo nema mo allah nemine hoore makko haray noon o wi kadi wota on hoɗidiri yani karama ko ɓewi koyete munajo tatu wo ɗum ko nde goɗɗo ɓeydata e makiti e prix makiti hara wonaɗo kufrede hara o anniyaki soodugol ko fii tun yo liɓu yimɓe ɓen lorra e hoore yimɓe ɓen ko wi ɗon wala tabagadu wo wiyete bogoɗu ko añodirgol wota on añodirta wota on añodir yoga año yoga wi ɗon wota on huccodir yani wota goto jonnu oya ɓawamum ngon hucca oya taƴodiron woni fewtodire wona hunde wotere jogodiron ko ɗum hani hakkude men enen julɓe ɓen surtout noon ka meɗen lajjine ɗo hakkude sooso e maninka e pulle e kala naatoɓe l'islam tawi ɗeɗo ha nano enen ka huccodirɗen yo subahana taala ittu huccodiral ngal hakkude meɗen fotna en Allah itti tooñaɗen yo Allah andin tooñeɓe ɓen ɓe tooñude ɓa ko ɗum addi ɗum ɗon fof si tooñaɗen ɗuuɗi haray kala han añidi ronke añirede an ɓayɗal jonna doole a tooñayɗan tun min ka jawde ka wonkiyan en wawata mi wawata yidde e hoore ɗum ɗon neɗɗo wawata yidde lorrowo ɗum fewwude aray yo Allah subahana taala ittan en tooñaɗen hakkude meɗen yurmen ɗen arta hakkude meɗen nelaɗo maaki wota yeeyi wala bi ba'dukum ala bay ba'di wota yeeyi yoga e men e hoore jeegu yoga donc ta yeeyu hay e goto e hoore jeegu siɗɗo makko wadde dalika ta goɗɗo ƴamoy e hoore ƴamal siɗɗo ma on immi ko yahi toragol jiwo o nunnanama wonde okkete ala ko naɓuma an wiyayɗal torade on ɗon haare ɗum ɗon no haɗa ɗum ɗon fof no jeeya oɗo wala bi ba'dukum ala bay ba'di laate jiyaɓe Allah ko on siɓɓe wone siɓɓe wa kunu ibadallah ihwana yani kunu ya ibadallah ihwana kono jiyaɓe Allah wone siɓɓe yani wone wa siɓɓe ka yiɗodiral e ka yiɗodiral e ka welodiral e ka wowodiral e angal jaggutugol yoga e mo hoore yoga wone wa siɓɓe al muslim akhul muslim siɗɗo ko julɗo ko siɗɗo julɗo sabu l'islamu on e imanu hakkude maɓɓe laazilimuhu julɗo tooñata julɗo jaggidata hoore makko
wala yakduluhu julɗo selata julɗo nokku ka o faalno walleede accitamara wallali mo wala yakdibuhu julɗo yettako julɗo fenade julɗo fenata to sakko yeeto siɗɗo mum on fenade haray o yawtako mo kadi saabu yawreno muusi dey julɗo yawtako julɗo hanaka julɗo yawi julɗo si on tigi waɗi andi a fajjitike bakkatu jano yo Allah subahana taala woɗɗinti e muɗum aɗa naati kulol Allah ko ɗo yani a taqwa ha huna kulol Allah ko ɗo yani ka ɓernde taqwa Allah ta'ala mahalluha al qalbu kulol Allah nokkure mum ko ka ɓernde kono noon fa ida taqal qalbu si tawi tum ɓernde nden huuli Allah ittaqatil jawarihi tere ɗen kadi hulay Allah si tawi ɓernde ma nden huuli Allah tere ma ɗen kadi rentotoy ko haɗa kon neɗa sappi ka ɓernde mum nde laabi tati hiɓe wiya kulol Allah ko ɗo kulol Allah ko ka ɓernde ɗo ɗaɗo maaki yona ni neɗɗo immorde e bone nde o yewtoto siɗɗo makko julɗo si tawi on tigi ko bone faala taw o ɗaɓɓu goɗɗum ngoo yo o yawton julɗo hara ɗum ɗo yoni ɗaɗo maaki kala julɗo e hoore julɗo no harmi jawdi mum e teddungal mum e ƴiiƴam mum ɗan no harmi dagotako nde on tigi jaggirata e hoore on tigi e ɗiɗo nam no jeeya naforoɗo hadisi harmugol ko wiyete kon gañanimi no harmi gañanimi noon ko lorra wonande añanɗo on tigi sabu ko an lorraji ɓuyno e gañanidi so tawi goɗɗo añani añanɗo ko añuɗo kodduri e Allah on ñawode Allah ne e kodduri e Allah on haare ko ɗum añuɗa si Allah subahana taala hoddiri hunde kaari jonni oɗo laamu an tawi a weltoral ɗum a añi ɗum ha haare a soñdia e hoorema sa gomɗinaɗo a soñdia e hoorema c'est pourquoi tuma kalde yiiɗa dégrade darja on neɗɗo mo añanɗa laamu ɓeydike an hara ñandu wo hiɗa sumude ka ɓernde ma an hara ñandu wo hiɗa wawi siko yiite ukkaɗa haray gomɗingol kodduri e Allah on no jeeya ko ɓuttinta ɓernde neɗɗo donc si a añani goɗɗo wano woodi yimɓe goo so tawi ɓe añani neɗɗo laamu on tigi heeɓi laamu sago maɓɓe hay télé ɓe darata sakko ɓernde maɓɓe nen hakke ko ɓe tawi ɓe daari ɓernde maɓɓe nen sumayi wasi tawi ko yiite woni nder ton haray yeehi ha nokku goo yiltito noon ko yiɗuɗa wo ko yiɗuɗa kon yiltito tan Allah subahana taala on haɓu yiltito gomɗina Allah subahana taala anda ko pellet haysi on tigi anni ko jattugol ko si Allah subahana taala newni on tigi jatta si Allah ino faalano waɗata Allah ko faala ko ɗum watte on tigi ala wasi tawde weltori on ɗon neɗɗo kono weltori koddude Allah subahana taala on haare ko ɗum ɓuuri wondude e sawaba Allah harne e sawaba no jeeya nafoɗo hadis harmugol hoodidirgol no jeeya nafoɗo hadis harmugol huccodirɗugol ɗum ko taƴodirgol dagota ko juɗo tago julɗo ɓuuri balɗe tati no jeeya nafoɗo hoɗo hadis harmugol yeeygol yoga e hoore jeygu yoga few woni no wawi waɗ ƴamugol kadi e hoore ƴamal goɗɗo torade jiwo yaha toroɗa ɗon an kadi hiɗa andi ɗe fottani haɗa ɗum ɗon dagotako no jeeya nafoɗo hadis waɗɗagol e mawningol siɗɗoyagal ngal hakkude julɓe ɓen eto ha siɗɗoyagal ngal tabita nene gotoyagal tabita hakkude julɓe ɓen ko ɗum hannuno yo Allah waɗa hen ɗum jeeya nafoore hoɗo hasi wonde kulol Allah ko ka ɓernde ko won tun si tawi ɓernde nden huuli Allah tere ɗen kam noon huulay Allah ɗum waɗe wi e wal yu'lam anna hadhihi l kalimati yaquluha ba'du nnas ida amila ma'asiyatan wa ankar alayhi o wi Usaymin no wono ya andu noon no woodi yimɓe goo e ɓe wowlay ɗum ɓe nakkulu Allah ko ka ɓernde si ɓe yeetama wonde ɓe waɗi ko boni ɓe yeetama ɗum moƴƴa wona joni jiwo faƴƴa ɗon watti pantalon ɓe nakkulu Allah ko ka ɓernde ma goɗɗo fima sigara si wiya kulu Allah ko ka ɓernde Usaymin wo heyi ko konngol o ɗum ko wayi kulu Allah ko ka ɓernde woni kulu Allah ko gonga tigi ko ka ɓernde kono noon yimɓe goo hino faamiri ɗum ko mere yani lakinnahu arada biha batilum wa hada jawabuhu e woɓɓe goo no faami ɗum yani faandude maɓɓe nin ko fenade wiigol kulu Allah ko ɓe ha fere ɗe ngulata Allah jawabum on Usaymin wi law kana hunaka taqwa lattaqatil jawari wosi tawi har laatnoke no ka ɓerndema kulol Allah no ka ɓerndema tere ɗen kadi hulay Allah sabu neɗaɗo maaki ala wa inna fil jasadi mudghatan no e ɓandu huyre ida saluhat salaha al jasadu kulluhu wa ida fasadat fasada al jasadu kulluhu sa yi an oɗo jiwo a wakkilike a suusi
ƴettugol pantalon watto ma tokka mes ko ɓaatay kulol Allah ala ɓernde ma nden sabu ko ɓernde ma nden boni ko ɗum tere ma ɗen boni si a yii oɗo neɗɗo gorko hino ƴetta junngo mum ngon salmotira e debbo janno wiya kulol Allah ko ɓernde ma nden boni ko ɗum waɗi junngo ma ngon boni ngo ƴettingo tumbi e junngo debbo janano ɗum ɗon haray ko noon wonɗen peesirde Allah haaliji ɗum fof ko noon so a ƴetti sigarita maɓɓike a wii kulol Allah ko ɓernde ɗum ko fenande ma noon si tawino ha kulol Allah no ka ɓernde ma a hulayno accugol ka subhanahu wa taala haaɗi kon yani a hulayno huwugol ka subhanahu wa taala haaɗi kon nam hayno jana fota hoɗo hadis himmugol ngol ɗo konngol kulol Allah kanela makko attaqwa hahuna sabnira ɗo fillide ko nde laabi tati jana fota kulol Allah e kam no jeeya nafoore oɗo hadis mawnugol añu yawagol julɗo yawrena muusigoy sabu ne laaɗo ma ki yona ni neɗɗo bone nde o yawto siɗɗo makko julɗo donc siko faalaaɗo bone o tawa ɗaɓɓu goɗɗum ngo yo yawto julɗo ɓe bi hasbi imri'in mina sarri yona ni neɗɗo immorde e bone an yahaqira nde o yawto a haako muslim siɗɗo makko julɗo donc yawre nden no muusi c'est pourquoi sa so goɗɗo boneji ɓuri no yalta e ndeer muɗum e jana foroɗo hadis harmugol ƴiiƴan julɗo e jawdi makko e teddungal makko ngal ɗum ɗo ko ɗum lasiɗi ko wontun sabuji no ara ko dagini ƴiiƴan julɗo on si tawi on tigi bonni bonnere e yani ko daginta jawdi makko ma ko nandi e ɗum haray wali hada qala llahu taala innama sabilu ala alladina yadlimuna annasa wa yabghuna fi l ardi bigayri lhaq andu laawol ngol ko laawol nangiterede ko fawi ko e hoore ɗen tooñede yimɓe ɗe ɓe kadi hoore ko alda e goonga hara noon julɗo kam bewata aɗa maki wala man sabara e kan Allah subhanahu wa taala wa qala taala wala man sabara wala man nam hare ne ɗi ko dransen seeɗa on yaafota o wi wala man intasara kala on yottiɗo ba'da dulmi ɓaawa ko o tooña kon o yotti fa ulaika ma alayhim min sabilin ɗen ɗon bakkade faaki ɓe ko ɓe yotti kon goɗɗo si waɗama o yottike tanke on tigi jaggitali bakkat faaki ma donc si a waɗama a yaafiki tawi ko yaafagol ngol moƴƴinta a yaafiki ɗe mari baraji si a yottike ala baraji ala bakkat si a yottike tanke a yawtina sariya ala bakkat si tawi noon a yottike a feƴƴintinɗa mari bakkat ɓere ko feƴƴintinɗa kon si tawi noon a tawi ko yaafagol ngon ɓuuri moƴƴude a yaafike ɓa ko Allah subhanahu wa taala wa man afa wa aslaha donc ko yaafagol ngol ko so tawi hara ko ɗum ɓuuri moƴƴude so yaafoɗa haray no noddinede no hani ka jaaboɗe noddina ngun e makunelaɗo haray ɗen wawidaragol ɗo